ajar maneh bang kaca ayo bang kaca di putaran what iya anjir terus dia mau what Allahu Akbar subhanallah woi edan jelema teh iya iya jadi pikir sasieur bapakna digebrakan di luar edan anjir eta hutan nyok ditewak nu kerekek bukan kan suka nama tahu tuh nonyok ditewak dengan Palestina tadi eta tak ada tewak beli hiji tak diangkat kau terus bebet cepet wis lieu kenyang deh war tuh di dia jadi tajam ke batok lagi ini suku kena tunggul ayo